sam da će ti da daš gol. Znao? Oko moje! Reci redu, u programu smo uživo. Šta može da kaže se? Pa ne znam šta da kažem, eto iskreno, osim da se zahvalim svim ovim navijačima što su došli danas, što su nas pratili kroz čitave kvalifikacije, svima onima koji sada slave širom Bosne i Hercegovine i širom svijeta, ima nas svugdje i ovom prilikom bi želio sve njih da pozovem u Brazil, da im pokažemo koliko je Bosna i Hercegovina moćna. Vi ste ponos države, ponos države, ponos države. Vi ste ponos države, ponos države, ponos države. Vi ste ponos države, ponos države, ponos države. Vi ste ponos države. Gdje je Pape? Dođe Pape ovamo. Dakle, najbolji igrač svih vremena Bosne i Hercegovine je definitivno najbolji trener svih vremena Bosne i Hercegovine. Baš ne znam šta da kažem. Dvije stvari. Prvo, čestitam ovim divnim momcima na čitavom naporu koji su uložili za ove 4 godine kako zajedno radimo. Bila bi zaista nepravda da nismo završili prvo u našoj grupi, da nismo osvojili svjetsko prvenstvo. Druga stvar, zahvaljujem se ovoj divnoj publici koja je bila uvijek naš 12. igrač i zahvaljujući njima napravili smo ovo što smo napravili večeras. Hvala svima koji su vjerovali u mene i u reprezentaciju. Ništa ne. Si plakao? Jesi li plakao? Ne. Nisi? Ne. U Brazilu. Tamo ću. Koliki si ti put prošao? Štambuk Zec! Ogroman put si prošao do ovoga, ogroman put. Znaš koliko si, šta si uradio? Dobro, bila je zadnja šansa za mene. Ali sve ono prije misli. Zaboravljeno, bitno je sad. Kako se osjećaš? Nije loše. Plakao? Ja, nikad ne plaćam. Ne plaćiš nikad? Nikad ne plaćam. Kako slaviš? To svako zna. Mogu da te cokim jednom. Bilo što? To su suze dječaka za čiji pasoš smo se svi borili. I evo ga taj pasoš. Ne znam šta da kažem, mislim da je trenutak toliko jako da ne znam kako da vam objasnim. Mislim da mi je samo drago i hoću da ovo proslavim sa cijelom državom i ovo sam uvijek sanjao i hvala Bogu, dogodilo je se. Vidi Radomira! Broj 1. Baka, će daš izjavu? Važe, lepo. Ljubi tebe tvoj lepo. Ne sam ja, evo. Moram ja. Daj ovamo sve, daj ovamo, daj. Ime, pa ne može to. Ne može svadba bez senada. Dobro, sve je bilo kako treba, mislim, bilo je veoma teška utakmica. Hvala. Tako da nas je to očekivalo, ali na kraju krajeva smo došli na cilj i ostvarili smo taj san za nas, za igrača, mislim za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Kako se osjećaš? Nemam pitanja. Ništa. Uživo. Imaš ti neko pitanje? Dođete, zagrlimo, dodajte ti smok i ajde odmarajte. Ne znam kako je vama tamo, ali nevjerovatno hoćemo li da nastavimo, ko ne skače. A šta su oni što su nam pričali za euforiju? Evo im je. A, oni ne znaju šta je euforija. Igrači su čak i jači od nas u euforiji. Imamo informacije, znači znamo šta se dešava u Sarajevu, šta se dešava u Zenici. Javili se šta se dešava na trgu u Novom Pazaru. Javili su se iz Meke, 1200 hadžija je u Meki. Gledalo i još gleda. Selam njima, pomoć Bog pravoslavcima. Hvaljen Isus i Marija.
Mi smo Bosna. katolicima. Lijepo večer, dobro večer građanima Bosne i Hercegovine. Nevjerovatno. Evo je himna. Da čujemo himnu. Kako je to dobar osjećaj kad pobjediš? Kako je to dobar osjećaj kada si svjestan? Treba veća još. Hoćemo do Sarajeva, do Zenice, da vidimo kako je tamo atmosfera, pa se vraćamo ovdje. Da čujemo Sarajevo, da čujemo Zenicu.